Abuja for Opambour ababema heavy punchlines pa chese nyasem keto akwa ni na no direct e de ko Stephen Adom Kyei dua so atimi se ano de ni na no ensem a Stephen Adom Kyei dua ebetena ana kugina na asori edem na oka se Yesu Kristo picture chese na yinima chese bikra de aye calendar no ye baba besesa ne de ono nanim ahye ho no na chese ya Opambour eso ababetutu bi paye de amane na chese buja na nyasem keto akwa na ye beko na sa ensem no yakwa kuti ba mesro so obi me subscribe button no do me bell na e channel like video no so na bibia enya kama pa yes ye na yenim se ensem we etwagu oga na ha pa se etwa ni mu bia eka ho se na wo hwe picture we a edamentia na chese Yesu picture no chese image no ana chese o mayi nanim no mo de Stephen Adom Kyei dua anim ahye ho na chese ni na no efa ensem a Stephen Adom Kyei dua ebekan ye wo na asori dem a ochima from enne kopim the next 5 years no Nyankopon ahye ne se ombra na chese picture na eda ho na ye de obi anim aye se ono ne ye Jesus Christ chese nipa no krampo ye actor ana chese ye de ne ye movie ana ne nim no amanfo afane se ono ne ye Jesus Christ ono no say chese ne nim no ana chese ye de ba be replace sa actor no na busu anya asem keto Ghana fo bibre na na tutu bi e de ma Adom Kyei dua Opambour so ababonten ababetutu bi e de ma Stephen Adom Kyei dua but anse ne bekọ akoti Opambour ensem na chese o de betutu ma Adom Kyei dua no yedi kan ne hwe ensem a prophet Adom Kyei dua e bekan ye o na sorry Minister Stephen Adom Kyei dua amen na echase ebribeba amen amen ma de anamu hunu nyana no esie powerful mechanic play na chiremo wasoma me se membra mo nti akandi anamu hunu no praise the Lord mona mu hunu ne say akandi o amen Bradia. Praise the Lord. Amen. Ebra Yesu no tiase no. Ni moja na nkasa no. Yanhye de hunu de atie o. Yanhye de hunu de awom. Yanhye de hunu de efiri mobile. Anhye de hunu de yadi moja ne yo. Praise the Lord. Nanso wanga fa gidie mu. Praise the Lord. Hallelujah. Epne Yesu ni wo. Ena ne sorry ne soma won ho no. Won gidie mu na montuo bia wo Yesu Kristo. Edine mu bia no. Yesu yi ne hu ade kire wo. Amen. Amen. Praise the Lord. And until ba me Stephen Adom Kyei dua mabay. Amen. Amen. The next 500 years. Montie me. Yesu mfoni na mwabetu wo wiase ne mu no. Yesu mfoni na mwabetu no amode aye calendar no. Amen. Amen. Wasoma me se memfa manem embeto so. Yes. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And until after day one, Maka said nobody. Amen. Amen. No Jupiter. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Na bra Yesu ba na ansa no beshe ne nyuma ase no. Sa no kasae. Won edi kan hia ne nyina okan de ebesi kire wo. Sir. Okata ba ko posa sankyere ne we ya wo ho ye ntina wo ho de oya ho. And your esuru bebie pa ma wa hunu sa bofo different. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Ninya na medi kankan ya nsa na eneba. Amen. Mekane plan say I am taking over Christianity.
Abusia so ano ani akwakuti e de aba chese ye Adom Kyei dua o chema o take over Christianity. Yes na chese Nyankopon krampa na Yesu Kristo bae no odi kan e ka nyoma besisi ansa na isi ye nti ono so edi kan aka de besi se from now okopem 500 years a e be du ono yi na ye wu kono ono anim ana ye de be replace eye chese Jesus Christ ayi na yinim nanim ewo eye calendar so ene eye TV so no na chese ono nanim ana ye de be replace sani pa kona chese ni nanom eye prophet Adom Kyei dua ebeka sansem we na abusua obeka sansem we no na ganafo bibina na church o madwen e de fasa ensem we hu social media no so na eye Opambour Ebenezer da kwa yi adom chese anyasem keto akra punchlines ha wabetoto e de amane eye Adom Kyei dua no abusua no de na wesa chese o say na chese obi a wa adwen krampo no enkasa asem we de yentie ye ba ye beto aso na sese no e de na koso obi ase e de na koso e wo nyame ba Yesu no e de na koso When I made 4%, what I want to say. Me want to say, enipa any a yatra money in town. Onipa ba mi ana. Odi for nipa binum. Nipa binum. Yes sir. Yeah. Odi for patrol any say no. Eye Yesu Kristo Nyankopon banam. Odi for enipa kasatia onyame abode no. Amana kowie onyame bana nkasa so. Sana me hono odi for patrol. Na say kura de enipa pese omodi omo anim. Ejina ho emo nyame ba no. Enipa. Yes sir father. Pese omodi wo omo anim. Yes sir father. Ejina omo nyame ba. Yes sir father. Enipa ebini tua ne to. Yes sir father. Ya onne. Yes sir father. Na odjonso. Yes sir father. Ya otwitwi ne se. Yes sir father. Dware ansa na ne ho afi. Yes sir father. Odi nanim betutu nyame ba. Yes sir father. Fasanse hunu ko no obi no betima kasa asem no. Odi from patrol e asema abapa. Me se obi ani hono mu a na dwene we ye atwuma ya obeka sa asem no sa gina so sa ya Nyankopon sofo there's nobody. Yes sir. Enti dia wo kan ja ka men ka bi ojai It does. me nya sure se be sisa na entimi nso nsi se nipa betima bie na no aka se odi nanim eye Yesu anim Odi from patrol. ya ponche na so oyoyo Odi from patrol. Madama em so oyibi na kadie be patrol waka. oyo hina na so president Odi from patrol or your software. oyo nyame sofo na sabon sofo Odi for say o si kasa na dem patrol your bon sam software be patrol wada uruma. ya ye video Be patrol your video. sofo mbo mutimu kansemo Odi from patrol your mo yetirim nka asam nkyere na sim prophet da. so we say Opambour krampa wa ye confused chese onu kra de asem no eye na suffocate no ka no onti ase o chirema obisa se na nipa na okasa na 7 periods na adwe adwuma osanso kra ye Nyankopon nipa na okasa sa na se chese wo ye bonsam nipa na wutie ne suffocate na o chema o ye bonsam nipa ana chese okasa ansem na Opambour afei ana na chese oba betoto aye 7 periods sa sabio na bodam sem ni jimisem e de amane no chese na anyasem kitu akra chese aye Opambour atutu biye pa ede amane eye Stephen Adom Kyei dua se Kristo ni krampo na obi a oyesofo krampo no ntimi ngina ho enkasa asem weyiwi ubia wasaba be from ste oye Nyankopon nipa na chese eye punchlines de abusua yenkonkoti ye ba ye beto aso Asem bia di from patrol ba me de betu anim no e asem a me de mani krocha we say ahu no. ya when the cancer asem no mo dam Odi from patrol osofo no friend ho sofo. ejina so de Ojina so de dem be patrol aka camera dan so aba bonte patrol ma hwe bi. sesen o se de ai Odi from patrol say omo soma no. Say o soma no patrol o say ya soma na me mfa me ho. eyin fo na soma no Odi for patrol wada ma eno de so kire mu mai. say no ka na so de Odi for patrol sa no ka. eya sofo mu a Osofo ma me patrol. gina sorry de Jina sorry dem me patrol. say wo mu asoma no Say ya soma me. E patrol. ya soma me Me patrol wan. ya soma no Me patrol wan. ya soma no Me patrol wan. ya soma no Me patrol wan. eyin fo na soma no Odi for patrol wada ma no de ade so no na kire. sa enipa ni ka so ka say ya wa ejino me nipa ba ko ya ahohom dodo Yes sir. wa soma me eya honhom ba ko singular Yes sir. ya Plural. yes entin sanate When I mean for patrol ne kasa ye ni ye. O say ya soma me say. Sa Yesu Kristo emfonyini a mo
Edi aji bomo mo dem. Aye calendar. Saa Yesu no mfoni no. Saa no kan me pacho. Say no kan. Enim tie bu kese pampacho. Saa Yesu. Odi for pacho saa no kan. Eh. Ede ba sem na ba wiase. Heh. Saa na pacho so for ne kano. Asori dem a camera dan so a. Before eye video on my phone so sisi a pacho. Sa. Odi for asem kese pa. Sa dey. Odi for me eye video no me bu ofu. Eh. So for ne ho fa na. Odi for nanim pacho se chimpanzee hu enyi akata nanim sene no a na dua so no te. Kokoko na. Odi for pacho nye ne pa kokko oye bibini pa tuntum pa. Enyi e won nanim no. Sa adre che no a. Oni abawa na etuntum. Odi for pacho abaye tuntum che. Oye kokko cha aba. Me pacho ai. Ene se broni jeto. Ghana man ewiase wa wo he bia Awurade Israel. Jesus. Eni pe mobo. Jesus Christ. And what said I? Odi for pacho o se ya suma ne se. Sa Yesu Kristo mfo nyina mo beto ye no. Ah mo dia ye calendar ebo mo dem. Mo dia ye pictures abobo mo kan mu. Mo dia aye sebe mfonyini a ebo mo nyuma mu no. Ya suma ne se o meyi sa Yesu Kristo mfo nyini mfiri ho. Na onfo onu nanim emesaw. Every messing for kasa. Asuma eni Awurade Nyankopon to me babra ene kasa sa. I don't want to hear this nonsense. What said I? Odi for pacho o se ya suma no. Sa Yesu Kristo mfo nyini no a. Mo baba kaseti ya Yesu a. Na wa kaseti ya Kristo fo nyina. Me pacho no kore. And we have to face the consequences. I am telling you. Mo bi nyimi ni ho. Ye ni abreni ya nyamdwuma. Obi eni ho no masema wo ka obeka. Different pacho. Say sa Yesu. Me pacho sa no kan. Mo beto no. Mo beto no. Only one meto so one meto bi. Hey master. And hey Now odi for pacho me study a day wo video ni mo say. O kasa no ho se nsorema no animu sesa. Say the wo si kasa e fa Yesu ho no. Nsorema no animu sesa. Na wa ka bibi te say de o de kanfo Yesu no. yes. Sa no ye no. Na nsorema no ni age bo mo nsem. Eti oya no de kasa da be fam. Odi for pacho ene say ya suma ne say Yesu Kristo mfo nyine no. For the next 500 years. Hey! Omra me yimfiri wiase. Na onfo onu na nimu no. Enti is obeye fi wiase anu. Odi for pacho na djuma no no. Ade onu nanim aba. Aba wiase pacho for the next 500 years. Me kra me gino mpa dia me chi na obi nanim otan. Enti sasofo no. Wa se kwaku a. Yes sir. Onya sa asam ne ka. Devo na nim de anya fe kura. Na nim anya fe kura. Hey. Asam kesi Ese dia mo tie abusue nsem pa o. Aba wiase no. Abusue nsem dia mo tie bi. Yes sir. Na mo ka bi so. Abusue sam ka dia mo ka bi so bosafo. Father. Mo ka bi o. I will hope. Ah? Waso ba tie abusue nsem ka. Echi wade nsem ka. Ensem a ensa ne pata. Wiase mo nsem dos. Everybody watching the nation's prophet. Life for prophet one team. Life on the prophet one team. We are catching us when we are telling the God's time is up. So we think on him for you to overcome. Spiritually and physically. Over witchcraft and demons. Evil people have done their work. What will destroy your life? What will bring your end? But God is great. Don't listen to any vain talk. Don't listen to any vain talk. Give all respect to God. Give all the glory to God. He has the power to do miracles. There's nobody born of a woman that can take the glory of God. Anybody that talks like this, the end is coming. All Ghanaians will see what will happen.
and a console. Anybody that blasphemes against God, curses and will go to that person. Now, what betting the new master by the Bias of a common Yamino? But if you believe that person, You probably have a chance and free way if here. you believe this blasphemy Dear Rabbi, any much uniform. and disgrace God, Who signed the panel? that person, Who be calling me? you will go Who did to the Wakasani? and the one taught What Jesus granted in the him. name of Jesus Christ, 2 minutes. power and blessing Yamedia. belongs to God. Obian will be No one else. It's a final. It is final. Abusu sam come any pamuna bani. Blasphemy make men suffer. And then you papiara wash. So everybody watching us You tonight, catch on live for Prophet One we TV. are turning the life on the prophet. And yes, hunu. Don't listen to And you fake abusu sam ka. and blasphemy. Masa hallelujah. Amen. Kas obiarma wa kasa tims and kasa no wa twini pama bonsam. There is someone talking. When you hear you say that this person is drawing souls to the Why you dada for what that any part of bonsam He's here. a deceiver, deceiving people to the kingdom of the devil. Why you dada for what that any part of bonsam He's here. a deceiver, drawing two souls to the A kingdom of the Christopher devil. Christians. Ghana mai Ghanaians. Asante mai Asante. obiamu na ni na. Everybody should be careful. Na onyame nsam nhyira God's blessings ene mo nipa yodi. may get a man rich. Hweye no onyame no me ama Be so. careful not to let curse of God. Ade bia ensa ne mfata no. Anything that is not Emfa ho nyim. designed, don't involve yourself. Onyame ne hene. God is king. Abusua so no ane akwakuti e de aba Opambour chirima chese we e nonsense kra chese ompekura mpo ati na nipa na wokasa asem no na chese oye adwuma e de mabonsam enye nyankopon ana oye adwuma e de amano na chese uti ma o chese ewiye no eba nyuma bi sei ana ye betete a chese Opambour afamo ode e preach e de ama e Ghana fo na sa obi anhwe no huye hwe no obi ankwankotiti sa insem bi sei cause insem we no enye healthy crampo emma Kristo ni se otiti sansem wi na chise obi a oye sofo de edi kwan se ogina na asori dem eka sansem wi edi kire na asori ma se 500 years ebe yi yede de nim eba be replace eye Yesu Kristo picture na enenam bonten so no na chise busu enya asem keto akra na chise utimu se eya dum chedu a opese o chese enche from now to the next 500 years no yebesom no te se de yesum eye Jesus Christ no na chise busu eye Opambour so ne punchlines da obetoto ye edemane eye Prophet Adom Kyei abusua betimi akere wadwen comment section no aha eye insight gh make sure so be your subscribe button no mia eye be ona e won channel like video no so na bibia anya kama pa aha na abusua mdu besi yakopon hwaw na afeso onyo kese se wo jembe na kan makraw